Okay. Okay, mini bezalami nguthabani Shuma, ngitenant ku 3634 eMagwegwe North. Izolo ebusuku sithe lambe njumekene ngapho ngikuzwa landlord lo mntana ke bescreamer lo mama lo Jespear abantu befuna ukusingenela kodwa iSpear bathi ngebengenile. Abantu laba bebethwele izikhali ezilimazayo esinye sakhona yilesi sande ngesibambileyo. Umntaka landlord uthe sithi uyavula ikheteni ukuthi abone ukwenzakala phandle umuntu wabesijika sabulala iwindi sangena phakathi endlini. Bazodobha lezitina futhi lazo bazilandelisela khona apha endlini. So kunzima lapha ebusuku ngoba abantu bakhona kukhanya ba dangerous futhi bazimile ukubulala umuntu. Bazimisele lokwenza noma yini ngakho kumele sihlale siqaphele ekuseni sivuke saye emapholiseni namuhla amapholisa athina sithi yena lo ongenileyo watshontshelwa abuye kusasa ekusena ngazi ukuthi kumbe yindlela sokusetshenzwa ngayo but amapholisa eMagwegwe North eMagwegwe man in fact ngendlela abasebenza ngayo bayaphuza ukureact ngakulama incidents anje. Salibonani ngiyalibingelela mina nguMrs Mshaninga ngihlala eMagwegwe North lami ngike ngaba lekhala elinjengaleli so namhlanje kuyenzeke kumakherwane khonoko ukuthi amasela siyabe siphendulana labo bephandle ukutshengisa ukuthi amapolisa angafonela angabuya qiniso lihle bayabanjwa abantu laba shuwa thina sesidubekile ngelendaba zamasela ake lisincedise thina abazali beMagwegwe North sesiphathekele kakhulu asisakwanisi lokulala siyasaba mina ngiyichirikadzi munhu akafirwa saka manje sonda kuti oshka musha wangu kuti ndigare nokuda kwematsotsi havachakwanisi so hatichakwanisi iko zvinovaputsa pamakerwane dzinongori dzimba dziri opposite zvokuti mapolisa akashandira ipapo tinowana rubatsiro ndapedza.